Wari MCA wa Bogeta East Mwirigi Karinga na ugite miru iri akwie kurungama kiwiti na mbere buru kumania na umia mutobo wa gavana Kawira Mwangaza. Karinga na ugite kumania na umenyo bwawe nuntu na ari mukaririgito wa budget thirikari nenduru ni ati kuombika mbeca cha miru igacoka thirikari nene tiarega gutumirwa nako gikundi kimwe kurwa ja miru bachumirite na kuigika Kawira bakira MCAs batigana nawe aitire miru nguge. Thirikari ya Meru County nikinyite stage itagwa total paralysis. Kana wao twikaga gutigi ntukumba kwendelea kairi au ikinyite. Ni migambo ya MC wagatene wandi ya Bogeta East Mwirigi Karinga akiuga nandi nikagitakane na Jamiru kwithirite na nkuchanyo gategate ka MCs na ngabana. Karinga akionene kugitabia ukuryo akiuga gute kinyamirandi ya witi na mbere Ameru berigirite kumana na thirikari ya county gitumi kiawe nandi aromba mutongiro wa mugongo Dr. William Ruto kina kire kijaga maturene ke mirandi ya witi na mbere ikeja kairi ethira kire kiri akikigina kiari tingugi. Nenda kuuria rais wetu William Ruto mbeshira shinengerwa kaunti Meru sha maendeleo ikeja kairi nondo kinyine nkaniri mieri yeu tutukominya shithe ngugi neriku nondo tengu tukona iti ya mbeshira thirikari nenkaniri sha maendeleo. Thirikari ninkanire mbesha kuria mishara aki antu betu bangugi batikathine na sha county assembly MCs betu kinyabo batikathine antu na bari abakurira gutira maendeleo ntureni gutira maendeleo babana ndia thukire gutira maendeleo ja kuendelea kila tukuona ingabano kuthiuruka akitirakia project ira urindikira itu murongi atigete anenkanira mbesha ico cio nenkanirwa lakini mbesha budget yeku utikwenda gutumira kwa atumira ciuri itigere mieri 6 ko it means na ndi mieri ire thira mtariki thate mujwa 6 jwa thira jwa kinya mbesha cio ndiga kama tu icokwe Nairobi Amiro bakare batina maendeleo. Ntairera Karinga kuria Ruto no athide kenda kono ke Meru nikubaretera mbandi anenkiro kigina ke mirandi ya witi na mbere kenda mu Meru akagunika kana bungi ni kwengata Kawira gitine ninkwenda kwira President Ruto naso embandi Nairobi go twika gukore maburu imbandi oshoirwe menja general mbandi anenkiro ambesha omba kuthirira ntu mashimitari omba kugitira ntu babara ngavana ro rigwa kore moingugi nonto Meru tutina ngavana thaici mbandi neja haraka atutethie nonto tuna just two alternatives bujire thaici either tuite mbandi kana twenge ngavana Kawira Mwangaza. Kingi Karinga thirita kinyiria nikugwatania na miadi ya bamwe ba MCs barabara shumiridie na kuria mwingi bakari ogoti mathokone jao antu betu kwendelea kuri ogoti ikwendelea gushikira murigi uria gogoti nikenda ugwe omba kunenkirwa maendeleo kwa kwenda kwira Meru na Arua onde MCA wa Egoji East akiuga wakamateri kuria kueta Meru rire ukarea thoko wakamateri kuria kueta Kanyakinde ukarea thoko wakamateri kuria kuntu babani thoki muno kia bikibiki ite komba gwita wakinyanda nene ukarea thoko wakinya kama shege ukarea thoko wakinya mojo ukarea thoko wita koromuno ukarea thoko ekruba ko ngian kubwaja bakarea thoko babe na ngari jeje kwanda kemutindwa ntirea ngari aniki no timaendeleo nkuona kungina kwikundi kimwe ke ekuru kethirwa kigishumiria na rwa gutetera ngavana Kawira bakiuga Kawira no geria ntera cionthe cia guchwathiri no indi bakiuga no kaba kuona kuri na njarere nenye gusukuma MCs baba baumia nkoro aria nandi bethirite bakiromba atongeria ba county ji kugia na ngwataniro kenda gutigira county ji niguita na mbere ituonere ruling ya court yekumira nonto ba impeachment ira yari ya mbere na umirire in public na rauga sore na rera MCAs bonde sore omuntu sore yawe nonge yawe inko mochokeria nkatho muno nonto bwa such a bold step na ituronere kinya rekorari na interdenomination service ara embu arwama era president na kumuromba yakenda awatithania atongeria ba Meru
kwou inkumu congratulate nontu kiriwe nonanetie na kwenda thiri kabisa nontu akethira ati kwenda thiri atita ku reach out kiri atongeria bara kankariria atongeria betu nabo ba county kana our MCAs ba reciprocate nontu twikuona ikwaria mantu yara beja antu bathikanira na gutuika iba kwenda thiri kinyabo katuronere beta ringi kuri introduce motion ingi ya impeachment iraba kuendelea nio kwou inkuona ndi mutongeria thina ichi yetu yakai gutuika engineered kana igusukumwa kuma guntu kungi ankuromba atongeria betu da muno muno gwe na mono mwari nyombeku ethiro kimenyaga rira ukwenda ku inyeria ndwa ecire meru imwana oku ugucokia nyuma yotumana watakoromenya ombo tongeria kinya level ningi mweka twenika ngabana kanya no to bakwetherwa ankauga atiri atongeria betu tumenike meru negatkaria kwa tiatho imwe kuru egitirira kinyere ameru ba muiba kwenda kwa thimo ekuru tafadhali atongeria betu tugwatanire ni kenda tugacokia meru tugaitithia meru mbere ngiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.